e ko yowiteeɗi konguɗi Mamadi Doumbouya nde fedde modèle mouvement démocratique libéral nde Aliou Ba ardi naadaɗo kaso gila hitande hinoye ande kañum ko ɗum Mamadou Malal Ba hertorɗo Saria e nde fedde dawro modèle woni ko holli. Nanɗo waɗi hanki discours ɗiɗo noyi mo fontani juuɗe minen ukkiɓe bange politique aray ko fof ɓaɗi to ɓiɓɓe leydi fof kono menen ka mojobere amen mouvement démocratique libéral nden fedde ɗo nondi ande molanade fiyo hon ɗum président Mamadou Aliou Ba nanga soka joni e mbi hitande e balɗe buy mo soka e hoore toñe ɗum ɗon laaɓani men laaɓani guine laaɓani aduna Allah o fof tawi mimo fonti juuɗe yo accitan men on ɗon taw. Ousmane Kankou Kaba ƴettanowo PDN Konngol hino holli wondema hiɓe heɗi si konngol e kuugal yaaday. Par rapport à la main tendue du président. Haray min heɗike ko o wi'i kon himo fonti jungo. Haray ala ko me wi'a o holli tun hara ngo jungo fontango hino laaɓi men anda meɗen heɗi si o wowli ko o waɗata kon mi wi'ay hino laaɓi kono si tawi kuuɗe ɗen jokka haray laaɓa ko woni tum men hawjata men amata ɓaawo gallol ngol. Annitine wondema andaka taho ko hondutuma Mamadi Doumbouya joƴƴinte ngam fuɗɗagol o manda makko mo duuɓi jeɗɗi. Mamadou Jongas Ba Conakry, RFI.